Danas Kisač postaje centar dečjeg sveta, folklora, plesa i pevanja. Kulturni centar Kisač je domaćin 32. Međunarodnog folklornog festivala koji se održava u Kisaču. Ovaj festival Zlata Brana je po masovnosti i kvalitetnosti jedan od najvećih festivala u širem regionu i mi u Kisaču smo na njega jako ponosni. Danas je u Kisač doputovalo 1300 dece, 120 dece iz Slovačke, također imamo goste iz Kine, imamo goste iz Španije, imamo goste iz Švedske. Pokroviteljem ovog festivala je grad Novi Sad i jako se zahvaljujemo na ovoj pomoći, jer bez pomoći grada Novog Sada ne bismo da organizujemo ovakav veliki festival. Kulturni centar Kisač je mesto gde se kultura, tradicija i gastronomija susreću. I poslali smo sliku da i u jednom malom selu kako je Kisač može da se prave kvalitetni programi koji mogu da osvajaju svet.